nalango sa mela boto autura ni tailebu ngoma awai tu ngai malake rai-raki andu tali tawali mundu warro na radio fijuan nanto bibi ya wasere motivu ya mai saru lotoka andu tali tangana warro na radio fijuan bula nalango peni watu tiga watu lomba andu tali tangana warro na radio fijuan ndo bibi na radio fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se ko ngo na Vakaleleka ni nonde tukutuku ena mbongi ndai nindolu makimai ni kavani singa ni belewai ni chone to kanauto na liulu ni songo lotu na Jezreel Lion of Judah na vikair to barita na ngone leo bandindina eto to bata beta ke to kanauto ena bunga na thala wakati vaga sexual offense kan beta ki ni akudubiro to ebide na ngone lewa era lewe ngani nona songo lotu ne katuli ngone lewa kaya mbakitini ka ono ena ngauna e pambauti ni kudubikina tukuna kina matebelewa yendai ni atukuni bua ni thagathaka ni beba sabasaba ataki e ruimbimbi e kai ni siang ni batarai bua me tukuna tali bua endua malete ni natikino ya e kai ni bua edhuri na thagathako ya mainandera kana numelesu na ngauna e ngole kina itikutiko ne italatala ke ina ruotel na ngone lewa tukuna kina matebelewa ina ngone leongo ni atukuna bua o thoka nauto mendambe ni tamandabo katoka bole katikoya ia enangai baka sabsabate kikoya kene malembale me baka tarana yangona tambu etukuna ngone longo ni buna ubaka ruta ko doka nauto e unge chikoya me rau bedobi kumuna na tambana ni bingarabi ni badabadaba ke ina kastamba enanondo bonua e walu sangabul na $1,000,000 mai beira e rasiang ni soma na non ri badabadaba me bakani se tomani tiko na bebanga ngai ena ngaunongo na maki mena lebu tale na ilabo tiko ena ndona nrau 5 milioni ena kumuni ena mbaki bo ilabo ngo ndona na imbole lebu toka ena tambani bengarabe ngo bako osibi ni sendike tiko ena ngaunongo e bunga na beka bo ilabo ni be tambana ba business ka somi bata ke ni bada ndonu mera soma tuna minister ngaraba na beka bo ilabo ni mata ni tu o aya set kayum ni siang ni buke na kena baka turu ida kita kina nonda banua ke baka ena siang ni somi na ibaka daba ena baka binakataka na be kambani so erangarabo na takataka ngoni sala na be takataka sa takoti ke baka siang ni sotaba na beka enganreba na Fiji Roads Authority ngona be kambani era kontra kitaki mai na FRA merangarabo na takataka ni kena baka binakataki na ngoni sala ngone tukutuku ya bandita ko John Hutchinson na bunilawani FRA kakai ni siang ni tuan ni bata elaba ki ke baka eraka batal na takataka e baka tulewata katiko e na ngaunongo na FRA na kena ndike binaka na binaka tagi ni bengo ni sala ke sara e na nondo bonua katiko telangana be ka ndondonu meramuria na be kambani erangaraba na takataka ni berni retekibu rote ni ono sangabuna kambani erboitabi ena kena binata ina ngoni sala baka kina beira nandoni baka sala ngome teki bumai ena rono ndolo tinika tolu 5.3% ni kambani ngori era token nga ena nonto bonua kina ngito 5 na beisau e baka dhora o John Maki nandoni baka ulidi ni Vodafone Flying Fijians baka kina runa itutu ena timi Minnesota Vitali ena baro yongo ena yatu eliu sana laki toka ena tutu ni loose head prop o peni rabai ka namai huka o tuapati talimetonga ia o kalibati tawake e sabandita ki kine tutu ni tight head prop rona matabo ena yatu e muri o sirpe peli bulerika ke eroni vasiteri maidha vekiri na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kene kuri e rauni ona sema ena Mbula FM ke ina Radio Fiji 1 ni wading vinaka koromur lebu do aleke na station na Mbula FM do aleke alanga na yawo na sala bilao Mbula FM namba 2 na serre Dadang ko pinasiwabo ang ano yung bukatile undo tal takawali una warong ng Mbula FM. Go singa toka. Mbula FM namba 2 na serre. Mbula FM namba 2 na serre.